Ja se zovem Veselija Nasela, živim sa samohranom majkom i sa sestrom. Živimo u zgradi Crvenog križa Krsta Lukavac. Trenutno smo u teškoj situaciji. Sestra završava srednju školu. Polako, polako. Smijete se, da ću je vino. Polako sam napisala. Ja trenutno idem, student sam na medicinskom fakultetu, osim zdravstvenih studija, radiologija. Trenutno nas djed školu i nemamo nikakvih primanja, niti kakvu stipendiju. Nismo mogli izganjati na općinskom nivou. Živimo od djedove penzije mjesečno što nam on daje, to 50 do 70 maraka, onoliko koliko može. I od ljudi dobre volje koji dođu da nam pomogu. Zapali se Novoj nadi BiH Fanatikos. Ovom prilikom bi se zahvalila udruženju Novoj nadi BiH Fanatikos zato što se sjetili nas. Da dolazi, da su novine. Si rekla bolesna? Recite vi. Jeste vi slobodno. Samo ja sam. Radila sam u fabrici obuće Aida Tuzla, jedinica Lukavac. Po sporazumu svi smo otišli na biro, primanja još nikakvih nemam. 5 godina ništa nisam dobila, sem jednom samo prošle godine je bilo u vid pomoći 180 maraka podmjere i 200 maraka, čini mi se, novčano. Srčani sam bolesnik, isto i čiraš, želdač imam i 12 pala sam cijev. Čir, lijekove, ono samo kad baš se kaže da se ne umre, tad se i kupe. Pojedini su bili na esencijalnim listama, plaćali se 50%, pojedini džaba, a od skoro nema ništa. Sve se kupuje. To znači, ako ima da kupim, i kupim pa jednu tablu, jednu. Drago mi što postoji još na svijetu možda malo, ali ti malo jako dobrih ljudi. Sramota je i teško je to objasniti svakom. Budem ovdje u 4 zida, da nikom ne kažem kakva je situacija, navikla sam da radim, navikla sam da imam, volim više ja pružiti nekom nego da meni neko dadne. U takvoj sam situaciji danas da vam pričam o živu istinu. Mislila sam da trpim, da ne zaplačem, da ne kažem što me boli, ali ne može se. Markice jedne obične mi u socijalnom ne možemo dobiti. Markicu moje, ova curica srednju školu ide 4. raz, završava prošle godine, išla 3 puta na Slijepog crijeva na Gradinu, upala jake i imala markice. Ona i ja smo imale zato što prvo se meni obezbijedi ako može, a za nju nismo mogli nikako. Ona mi je pred kraj 2 mjeseca izvarila sebi markicu. Situacija je jako teška, prokišnjava, sjeltu ne možemo staviti. Molim Boga svako na ovom zraku, kaže nek malo pada, ja molim Boga da što koji dan brže prođe, da ne padalo velika, da nam ne bi bilo poplava. I dođe ovako, ko neko čuje za nas, dođe, obiđe nas. Jednostavno, od babine penzije Nek se ona samo zapali. bude a ipak da nije dobri ljudi ovako, baš poput vas, ne znam kad bi se zasmijala. I želim da vam se zahvalim od srca i ono što želim svojoj djeci, isto tako želim i vašu. To znači nema riječi više zahvalnosti. Ne znam koju riječ, osim jedno veliko hvala su potrebi. Ako postoji, onda je ta riječ. Od mene, od srca i ispred moje djece.